Fair Price Shop Dealer Association hakasibar ka arpo artarik yoyong arja ratusan kalaj banyak kedua yu menteri ka sarkar baripet ya ka food civil supply uba kumingwan omban banikran halor kaji kenu ji jongki ban sami u khawration hapo kejela baken top ha East Hills bar chapo riboy habakren silar patai kubor uba Richard Kongwer General Secretary oleh itu bana kaliang ka association ka kentui ka sarkar bahkan penlong ya ka awareness program kumsi benta berkentui kinong bam khawration bagi de banle ya ka KYC bad ya u Aadhaar ulong bana ka por ka association ka pensyai ki ba ki dan kam banle yu Aadhaar bad ka KYC namar ka ne ka hukum kawan napo ka jela berkum juru napo Delhi kum tahu loong baik ni kakam ban sulia tangka association ban pensyai sepai ba ban le yu Aadhaar namar kalong kabadan kam hari don ki bale pat bunru ki bomle kum ta ka association kala ajing mot ban penlong kum ki kenja awareness program kenang baki pai ba kin sutu ba bale don kam yu Aadhaar bat ka KYC haba penrap ya kene nak kalian kakong Mary Stella Waklang Vice President ka Association kalaong bahadu mentai kinong bam khawration kidang yo yu khawration wat laki padon yu Aadhaar hari kan sapoi kapor ba ka sarkar kan om syasyu ban ai khawration yakitu ki bom patle yu Aadhaar bat KYC kumta kala kerpat sipai ba nong shnong baro bakin so bah ban le no yu Aadhaar bat KYC namar kalong kajing mentoy yakihi jogi Fair Price Shop Dealers Association ngari secretary Vice President para dealers President dalam ni kira buat apa nompo yang on command jual di kita nanti aku Muslim tinggal suan ikindu iai Minister in charge ya food and civil supply Honorable coming soon Yobon ti kajik kedua jingi kalau ke bos tenat ba Ivan Sim yang ni ki nong sam khawration apa Meghalaya kita ngatuk ni ki resolution bangila pensu si AGA bangi ikindu kung nung som khawration apa Meghalaya apa East Hills la dis po point po juain ko tater ti kiwi ni ki resolution mi kindu long ba habide bat banle seeding yu Aadhaar bat KYC te habide bagni ngi spo mi thu ip na kaliang jungi ki dealer section ba ngim don jing ya kadi kam ni global bin trading kanang bat ka department bat po DC supply bat kentu ye kinong bam khawration bat kom tam lamba ki pai ba bar khoi ba phi hak le ni ka KYC bat ka Aadhaar seeding tingi na kapos kapor ni ai ni pensyai pe ba adan kam banle ya ni ka Aadhaar bat KYC nama kini kadi order kelawan na po state bat kumju po Delhi tingi hak burom ni ka order te hangi bat ni wan bat ong biang ye minister ba kini kam tang hangi dealers ni mla su banle nama be boy ki pe ba na kapos kapor ni ma branch na ki wan sim khawsa ni ong siki ong ni ki don bla le don ba ma le tingi ai jumut ya minister lembaga department ba ada long so ba pelong kinja awareness ki kinja ki kiri pai ba jungi kin su thu ken ada bale dan kam Aadhaar bale hamle KYC ya damle KYC damle Aadhaar kalong kumlo ni imton jubab su ban mata yaki tiki kadang kata awareness program kinle sipo ki block level kinle sipo ki district level kinle sipo ki department kenapa ki pai ba baro kin su thu ya kajing koridor ba hable Aadhaar bat hable ani KYC tineleng jungi ki asen ni keluar bin training kalang berka office support supply but ki staff na po supply bani training ini kathong markum ko ngitip government ru na kapos bo ikot meeting yang ngiwan but ngi ai jimo diki na markum ngitip ta ba government jingi Meghalaya government ka kwa 100% bale yo Aadhaar seeding but KYC ngi keluar bin training berka department hendrai nan kam ya ka awareness ya ki pai ba ndai yangi ngi kinong sam khawration la su thul kumno bun batai yaki nai mata ka problem ka chi bi kinu lomba ki pai ba ki hap su thu ya kata kan kajing su thu ka dei pai ba shu ba ki hap le siki block ong yang mane siki block level siki romba snong siki daba snong man su thu ke jing koridor banle uni ka Aadhaar bat KYC kata ka bingi wan mani kido minister but hani don ru ka ki resolution ru ba habide menta nakapos kapor kami ka order ba ong ba ni yuni khawration ni hap thono to e-waging machine ne bos ka tai ngai thu ep wa yu khaw barbori ni chu tho saki nong sam khawration ni ai be ting si ongi mentai kini ba ada long bala yuni khaw teng dengi tho mangi ula wan duna lo umtam
tinggi lek kumno tinggi kerpari ke department ba kan trading kalang ni bini problem ni di jing ni lum ta di bini ban thau yu khaw ti khimi ti ba u khaw ban poi pok dukan ra khaw ration rungi u de la thau lupa un de don ba san po kg kana ma ki pe ba ki ba yo ru kin yo wai kum de ban yo kin nung duna kin num tam itai di jik pa jungi but ko ru ni resolution ru ila ong minister ba ha bide bi tu ki profit margin mang yo manta hoi ina yo manta ai kinat tayo ru ina yo itu profit margin namba ki ai ni ke wan spok account jungi sigino mo ni ki fair price of dealers ndre ke jing ek lomba nimtep ni yo uni tu ka profit margin ude jung panai ayu ude jung snam ayu kasulong percentage hoy kasuan 50% kasuan 60% hadu mentang itu ipi nadu ajar khasan hadu mentang ni padio full you tahu 100% manong yo ni profit margin jungi detail kenapa ngiru kinong ilam juga ni fair price shop nyo bani thu iki san prajangun ki dealers across the state kibadan bakin tip ba profit margin ba flayo account jopi ude jong tau bunai ude jong tau snem bat contractor senang ba kalong transparent ni batai kam ni ko bani thu ik nong bam thousand da ka basai da jing tip ka basai bingio tatarang iwan ban kindu ye minister beram ye ai kini resolution ban kalau ngai bostan ban kalian jiru ila kloi ban khot department yong in sakhot ngiru ban song kumnu bangin ya poi sa jing stu jumut kumnu ngila ban pen kham janai kham basu habri nu khawrusion habri ka profit margin habri ban thoi nu khaw yu khawru kumnu in trelang yong sakhot department yang i fair shop dan kam yong sakhot wholesaler khnang man kalong ka teamwork khnang bakani ka jing sam khaw po state jungi kalong very kalong transparent kalong bayai baik berhenti per kumjur ki pe ba kin honi ki bayo tengah kani ka khabor kalong apa mai thu pi seporo ki dealers apa ka state ba supaya trade kalang bagi ka fair shop supaya trade kat no ke department nomor ni up trade kat department nimla persya ya ka government order nimla persya department kadai tang timur kadai trade kalang tang iktin ku disebon tina kalian jungi pada naga benta ki pai ba khantam naga benta ka jing suk jung phi nam ta ka jing bha jogi namal baro shikata ki wan ta ki head of the family nrei menta hala da phile ya kani ka EQYC bala da baro ki family jung phi ki biang ka adhar card kemun manu na pedeng ka tu ka ye ki la ban wan sim yau kha manu ki balai ndan ka ban ban wan baro ya ka por ba fuan sim kha ru la da tale ru baro ki EQYC kemun ha ka bansawan pada hakim na ki bansawan lu ka jing suk naga benta jung phi ting sa sisen ngi request na kalian jumpi na kalian jungi ba semua bah baro na ka banta ka jingi onong jumpi hadien habut semua bah ban ne ka adhar ba semua bah bangin le ka EQYC ba pinwan mi kedukan ba ngin la ban yara pi din na ka banta ka jing sim jumpi ru kan yara pi kemut inu na ka tu TV ki la ban sim yo khaw kam da don kam ban ong tangi ta i hat la da baro ka le EQYC manu na pada jumpi ki la ban ne ka kan yara pi semua bah ba pin le ka kamram ba ngi la ban yara pi ini ibu pada adhar oh kibam ya ka pamentahi ngai lut ya baro ya ka pamentahi ngai lut ya baro ndrai hadian na buat na kitu kibam dan adhar na kai ka sarkar ka sabundu no tien ni request no bah ban ne adhar kana ba kunum do ya khaw ya ka pamenta ta gidang ai bet ke ngidang ai bet kita sapoi ka por am ta kila ot maki ni la le ai menta ta ngidang ai bet ya kebam ta kidang bun kiba le kini kot kislane kidang bun kiba ya betul lah korna am hadu mentar kidan kijaga mau kidan kijaga kiba hadu mentar kimpat le ti ketu ka adhar kimpat le ki om bangidang yo yu khang min simbet jadi kidan pada kiba semua tu ya ka jing e hadin habut ki penbiang ni kita ki adhar kiba baros kata na kata ka 4% kila anak kiu ti kiba pun mentar ki pun kiba lale na sekwe kijaga no kendong atarai ba kijenjar ke untuk kimpat long kimpat la ban kimbiang wa dah tingi pan puan bi nak sarkar bada kalong kabala ban ai puan kena bakal pendap yo ko adhar ni dak dan jungi request ki ba ban kimbiang ya adhar le ya ke EQYC bopi ong ba ini kebom le adhar kat kum ka jing ong sarkar ho ki ong kum ta balada phim le yo adhar bat phim la ban man le yo tu EQYC tinga tharai phim sadu yo khawshan hadien habut mentang ngidang ai handai hadien habut kin salai man ne mentang ti la da phikra yo khaw ti kabahaba pipindak ka kamera ya naga benta ki pai ba khantam naga benta ka jing suk jung phi nam ta ka jing ha jogi namal baro shikata ki wan ta ki head the family ndrei menta hala da phile ya ke EQYC bala da baro ki family jung phi ki biang ka adhar card kemun manu na pedeng ka tu ka ye ki la ban wan sim yau kha manu ki balai ndang ka ban wan baro ya ka por ba fuan sim kha ru la da ta le lut baro ya ke EQYC kemun ha ka
bansawan pada hakim naik bansawan do kadang jing sup nak minta jompi ting sasisian ni request nak kalian jompi nak kalian jongi bas semua bah baro nak banta ka jing onong jompi hadien habut semua bah banne ka adhar bas semua bah bangin ne ka KYC ba pinwan mi kedukan ba mina ban yarap pi din nak banta ka jing sim jompi ru kan yarap pi kemudian ino nak ketua TV kila banan sim yo hau kam da don kam ban ong tangi ta ihat lada barok da KYC manu nak jompi kila banne ka dikan yarap pi semua bah pinne kita kamram ba ni